Toka kirimene tayari tukomba kwitha tukiarĩria mantu jau jonthe then tukitha tukiarĩria mantu ja Meru nĩ thiretwo ina mantu ja maingi sana jara ya gwita na mbere kiri municipality ya Meru kwina project nyingi ira nene iretetwo ndene county ya Meru kwina town nyingi iri kwenda kwithwa municipality ndene county ya Meru kwina mantu ja market ira igisitite na mbere kwithwa igiakwa na mantu jangi ja maingi kathomba jara ya gwita na mbere ndene county ya Meru tukitha tuijategera na tukwina rua twina mtu kana people from the horses mouth urokumenyera mantu ja jonthe yegie town ukamumenya no agakwira rieto ryawe then umbe kuthirwo kiurikira pengine uragia no tona mtu kwithirwa agiuchokeria kwa hivyo karibuni sana tete na mbere kuthirwa tugeraniria lakini mambo karibuni sana ndene ya studio yetu ya Meru TV kindly kevia ni muthikiri na mutegeri wa Meru TV abumenye tambiri nawe mheshimiwa ladies first. Oh. Ibwega cheupe. Njukie kanya ka gukeria mutegeri wa Weru TV. Meru TV Kenya. No, Meru TV Kenya sorry. Na kwira ibwega no ntubwa kwithwa kumbita kana gutwita twaraniria. Nkebie again mukariki wa gicigo mbunge kia Tigania West na arankuromba kura chia mujumbe na mbere katuendelee kuengage kabisa. Yes. Karibu sana. Bwana Kanyata. Asante sana Cheupe. Kankebie muthikiria wa Thiri FM mutegeri wa Meru TV. Mukario Nkwene, mukario Meru, mukario Kenya wala tutegeteari na wenzangu wala tunabo kirumuri narwa. Mbere ibwega ikopatana na atwi twaraniri. Kabisa. Karibu sana. Asante sana Cheupe, ibwega sana ndo ntubwa kwethera ndaja ntukwembere. I've never been here before. Yeah. Na bejete aja no ntubwa kwaria nteto chikonetie Meru municipality. Ara kameme Kandire FM na TV ya Meru. Meru TV iri hosted na nekaraga na injene Meru municipality mbuga injene ne. Kabisa. So nande musijojo tawajo mutindo jungwenda twarangiria na kariba mutindo tuona ntetuira batera beje bwega yure bira bakoria na mbere what is this animal called Meru municipality dieto betawa gitomukanata the municipal manager Meru municipality. Okay. Thank you very much. Bogosibiru ntogera kana taura mutegeri Meru TV ogosibiru wengo na matoja yaku kuborani na bonto kwenarwa we nonto bondo kwenda kumenya bo municipality umba kwithiro kiuri tafadhali ntumire SMS yaku kere arutero Facebook Meru TV Kenya kana YouTube Meru TV Kenya kana nambe unda kwiriro kaire indene screen yaku ya 0748980901 ugantumire SMS yaku na bila shaka ngomba kwithiro ngikuriria kiuri kiu on your behalf nara kundeori nikienda umba kwithiro gicokeru kiuri kiu ntukwenarwa na nirito yakwa ukambita njeri wa Cheupe. Kwa hivyo tukiambiriria kirumuri tukwenarwa tukambiriria kidogo tu kiri national mbere tuchoka ndene county ya Meru. Mheshimiwa ikuthiritwo kwina mantu jarethiritwo jagita na mbere sana ndene mitandao kiri tumeme kiri TV kila mahali. Gitikia professor kakiri ugwatine kana what is not happening because kulingana na mantu jara tuonete iyaka professor kwiba kwa kautengo pole kwiba kwa ni strategy irario ikinye kwimemberia ro irarombere kwithira gitunyo ya intergovernmental coordination kwiba kwa ni strategy itumiri ya kumika sure kwamba thaie na time nyingi ya kurita ngogisi yawe na mantu tajau but ya musiasa na tukubugania Njeri no ntubwa kiuria kiu na ibwega tukariria mantu jaja TV ne kenda to clear the air kana tuweka mantu werune siasa igoro siasa irari siasa ruare siasa ruyu na siasa no mwanka ciarirwe na iyaka ontuko kwithera kwina topic ire kumira but mantu jaye kitikia deputy president ikwithirere topic inene sana antwa maybe kiumia kitu kwambiria roke ketera keke bile mantu yake tio mwangi mitandao ne and everywhere na kinya mashinani nonto inko liunga mashinani no ikwanto by in panic mode bakiwa gitikia munini wa rais ikikojokwa ikiebelete Mount Kenya East
kindi kiatithirari running mate wa president. It is okay na ibwega siasa ikarirwa, but from where I sit, itikia deputy president kireceive urai nakio thaino wakethira inakio ruyu auke next year na term ingi twitite the second term ya President William Ruto atina intention ekuyukia muntu ungi ya running mate kwa professor no yario no yakethira ari oru na kinya next year bua kwina rio erigite kwaria mucemanio nejo wa arimi ba iria na wire vile iko leo ndivyo itakuwa hata next year, kumaanisha giti kiawe utina ugitite maybe discussion iwire ya nontu bwa antu ringi ibagutegera numbers pakaua Mount Kenya East maybe tutina numbers chumbo tuma giti kiu kirimeni na but mwaka juu jomwe professor ethirari tine na improve it like the best person we have around wa position yu ya DP nontu kinyarira twiriga kwirio president yejite na ariari chuka na onania kabisa tena interest ya kinya discussion yu ya giti kia munini wawe onania yani ati tika kwende ari aina mantu jau ya kwithira akijukia muntu ungi as DP iri awire araua professor na ritete ngui muno na nakurita ngui kinya nkuruki yawe rirari NDP kuigua ate cheupe ikua ka that was a coded message and rotwoni atiri we atiki discussion iriko atiki discussion you again professor oringi muritire wawe jwa ngui ijo musetete apate na tukia kwalilia antu bara bonde bakwaria mantu ja baina interest ya gitiki siasa ni negotiation no ko negotiate kwero nya siasa bamwe muntu akethira arienda kinya kurwa magitikia MP ukambiria kuigua kiuwe igitikia senator kana kia governor aweta atia akwenda many politicians always aim higher. Lakini mheshimiwa no turwagiro ro DP kudrate debate in 2027 tutawabirie go rwari nitiro kita na for so long but bidana ndira tumire antu bagia ugwa non to poa professor kwithirwa kiritoga role we wara gwatirite ya intergovernmental coordination. Why do you think then ukia kwithirwa president na mubango maybe ja kwithirwa ari no in 2027 niki nonto au muchuna gitiki nonto role eu irole yethirito ina kinya the deputy I mean the president egitarira ari the deputy no watirite gitikiu so niki we nonto akomuritira thai na nio menja nini yewere nio ya kwithirwa agitongeri ni ya Kenya. Cheupe yari ngino ndo bwa kiuria kiu nkwire president ari at liberty kwa sign deputy wawe roles ira ako ira kuona ichi abati kumwa sign na kinya kuritarita inge ira abati kuritarita mbuga kwiro turonete kwina role inge professor nenkerwe something to do with mantu ja maguta project ya 2.2 billion eko nenkerwa era uti mtu auririe no mtu anenkerwa but ingi ye baibwa kidogo kwa karayaka mitandao nindi ikambiriria kuya nontu deputy akuritaritirwa mbi lakini antu bate kuona kwingi a very serious role erigite kunenkerwa few weeks ago kwa uche upe bora oninkiwa kankiwa any part ya operations cia thirikari na kubanga kwa munene wengwa bura kuona ipoko wita atia kuomba kwithire u aramwere ka kuona
akaritaniria na ingi gukethira kwina mbi so really ntikuona untu bunene buria ubwa gwita atia bwa gutuma antu bethira bena ukua kana panic na au nkethiriria ngukwirite atiri muritire jo pesa jwa ngui na nginite popularity across the country tikinya Mount Kenya East yake yo support riu kana bara baomba kwithia baeto support ba West ni across board no ntoko ina rating irabwithitwe recently ira the last area kubwithwa ya placed at 56% rating in the whole country kuonania oi muntu awetikirika so buram kuona antu baki mwandarate maybe muritire jwa we jwa ngui menya is school atikelele ira batu turinga yani muntu tu hands on kurita ngui babangi nabo iba kuona maybe muntu no ndo atena kelele nyingi yoni mbati kwithira nkaririte gitiki na oburanka wanka atire gitiki kia professor ruari na naro next year no wakethira running mate bathirie kipindi kiu second term ya William Ruto and then 2032 tuciarirwa kanyau getwa Mount Kenya East. Do you really think getike kirogwatine because ginya ntukwira okumoshinu wakiarege ya alimwa bairia ndio professor wengu andimite wakino paranya tunaona wamekuja lakini tukaruira gitikie tu trio wala turi aina need ya kwithirwa akirwira gitikie abo kya kwithirwa na kugwati threatened kitike kwita in the first place now why would he kwithirwa akichunwa maybe ngugitia wira batere kwithirwa akirita ya deputy president do you think not pamwe kwa ikanya kwa wakendomba kwithirwa akirita ngui bwega akanethirwa na more ample time ya kuritira Kenya ngugi kiri mathogani jaku karija mutongeria do you think that professor kitiki kinjarene bando mheshimiwa wangu kana yetete tayari? Asante sana Cheupe. Bamba mbuge o mheshimiwa kwa na pande kintole na tupande kintole. Timu mbele bugande dra kitiki kitakagitete. Bamba kitiki tutete naye. So it is about maendeleo jeku kitiki kitete Meru so far. Otebirona bagitiki. What I'm saying. Mheshimiwa deputy president wangu kwa alimchema njia no kuigwa toni we ya migambo ora uga na kwa tutangana tukiwa hapa. Kwa tuweka safe. Wale tutangana tutoki na kagwata kwa paranya na tu paranya yake coast na jo western na tu speaker na maneno ongeo cabinet na inya giko kiongwa kina candidate itago to dai very strong ano iguru so the fact that roera in the condemnation ni letre no gatega jara ibeke trimana jama kaimono na sababu reja no ntoro ere kujuko no nto gakwanda kwa ambo time gutumirika Kenya ayo kana kaingi o tagale ya patrimana ibeke trimana imita makaimono what I'm saying issue leo kwa migongo mingi kwa it is about time egukinya na ina numbers na ni kuleta methene numbers ikuruki kuchiora wiku kundariva victory na president wangu na kuwa threatened for the first time ever president get threatened no ndo atenanto wengwa atenanto na nakuwa atenanto na watu ka ora karawe anything to go by especially in Mount Kenya then ni andre Rift Valley no kwa politics uri yeta so oni te kwana kwena ishi nene kitegeta kana kiara gweta kira Meru kitwa tethetie na Meru batemboga kwire uma kitekeu kite kana gie gweta Meru batemboga Meru bara bangi nyamba kwa nyako ngamone giti tika ro mwete giti nataka nyako ngamone nataka batemboga ndi bana Kanyata orira Meru bakua dairo tuiwatirite keto na keto kana mwanga to wakati Cheupe Meru be na issue na mwene giti wengwa ya president okuga na ndi tukumakira munini oe na inkwirite jama ingi aja tutithina nyaba go opposition tutithina kindiki atuti kuguga no etu aturunga next imbi atino next imbi agothera 2023 ano tonyo ni agreement ile na orore atarathire me ni yewe orore nikina ndi akwenda guchura no
nikiakwenda guchura no reo awa kingi chio ndira wona ngira ntara tena uma bungani nire ngataka buri nyene ntira kuelewa au lakini okay, it's your opinion, but okay, it's okay. Bwana Katanga, do you have any opinion as a leader about this? Well, cheupe odithite bwaga muno weta siasa. Non to definitely, and I wish them well, Besunda, my friend here. Pakeja kuona itebera ibo baka registrators tomorrow. So they do the law and implement the law. Uone baba betaka baketa assembly bakadithia sheria. Baadhi sheria bati implement that law. Ini bakanenkerere ukenda momba go implement. Okuona ngi implement mutindwa. So those laws are made by the lawmakers, either county assembly or the national assembly. When I may not really delve into their territory, no, that's pure politics. Sometimes you also call the implementers of the law and the makers of the law. Kenda tomba o contrast. Pete te kodi the law, nani ninga nambera and difficulties ila to kuona. And maybe sometimes we can also suggest amendments ila to kuanda bakiga kwa kenda nyapo wana interview. Pakamenya mwananchi aliuata nonto I can also be giving the feedback. Nonto nki implement that law on the ground. Inkui waranto bakuga. Sheria je nikubainyiria, ejete kubainyiria, nekwenda amendment, nekwenda all these. These are very good program. Okay. Yes. Okay, yes. Okay, I perfectly understand. But kanju kikiri miambo mo ibwa bwana Kanyata ariria ya kwamba Meru utikio yonete muno kumane mimi no tongeria bravery ku like kimaendeleo in terms of development. One vile to municipal manager na kuina manteja mengi maybe ku manage ya municipality. Do you think do you really feel like Meru itukinyelini kama wate kana ka keki? Of course, yes. Phenomenal. Nonto na baono kataga level 6. We have a lot of money being pumped there. Tuena mbesi nyingi cha kwa hospitali there. Na kumeukiria kenda tutonya to the next level ya level 6. Araga watuika no tuena referrals with the Kenyatta National Hospital wikia Antobeto India. Watuika all those equipment ili haja na hospitali uniendelete kwa national government. So for sure Kenyatta to iba kudidia siasa as a civil service itukuona on our part kuena some improvement. Nonto hospitali wiratwire level 5 lakini apungire ndo bakume apungire ndigeta to the next level. Ega climb landa ita to the next level. And I think is huge amount of money that the government is pumping. Wataka koromone tuena apungire in the market you. Already the contract is on the site. We are about to get 1.2 billion. Yeah, na that tuona mbechi uche invest one then Meru kakoromone markets. Na we have the contractor land power. And he is also relocating nonto na mbiritie kudidia thoko. Kenda bera ubari kenda thoko ya mbiria gwako. If that's not the development, I don't know what's the development. Okay. Yes. Tugachoka au ndiro kimbira manto ya level 6 iwarire no tumbikitwe kwina gituma anto bakiuria niki botaeja na kithaka kingi level 6 yambire rwengi from the scratch niki no to now that bokuwa na level 6 needs bitari na Meru bo upgrade into level 5 and at least kutuka ire kwa replaced. Okay, ndiro kimbira kiuri kiu baadaye kidogo dugana manto jo mheshimiwa tukichoka kiugo Francis Gachuri ni umo communication wa deputy itonere tetezi kwamba Kinyawatu turakitwa kinyakiri kiri WhatsApp group cia ikulu na mantu jangi tezo. Mheshimiwa, don't you think really kuna something deep cooking? Cheupe ipo yana ndo kwa kiole keurike but kiri siasa propaganda ni daira ingi Francis Gachuri mritingui wa ofisi ya deputy president. Yes.
indonere mtu witagwa Dennis Itumbi aelezete bwega akiuga gutinao relationship ya Gachuri kwithira ari kwa DP na akungi, yani there is nothing that they share. Kuma ndu ya kuwa araritwa kiri WhatsApp groups cia State House iuti undu inya tumba kuwa ni undu buri akanara as in ni undu verified ina tu na tuyukia buna na iri gospel truth na tuambiria kinya kumiethia topic propaganda niyo ingite sana nimbi kiumia kiki onde tukuthiria ruari ikwithirite kwina mantu ya maingi muno ja ku fly around riu ya bubwa Gachuri ti untu bwa uma kuringana na verified information ira ndonere after mantu yau jai witatia jai kumira yeah and ntiko mnya ketera no comment mantu ja my brother mbere ya comment Gachuri ya gukana mambo mashima riu menya ti teka kwende kwi lazima kwithira Gachuri we ko ukana kana witikiria yeah utena uko ina sheria that Gachuri no aririe mantu jau kana no arege wita atia kwaririe but others obura propaganda ya umire na antu bangi no comments no ikumira from reliable sources kwa bunda watubunogokie na really mantu tunini itutikeje kwetha kwa mantu ya manene kwithira jari center of discussion or itwina mantu yangi ya maingi ya wita atia ja kwariria kwa hivyo my brother au mantu ya gitikia deputy president utibu hiututethia Meru na kuti maendeleo kabisa jarembi kuwa gitiki utibio ukitina ini benefit kiri batwi ikuwa kuti maendeleo ya kuonekana nontu kibati witanirwa nambi na development kana burantu bautetheka bwana tukeja kwalilia our friend akwari manto ja level 5 kwa elevated to level 6 kuina irurija ruri agakoromone kuina Tharaka-Nithi bridge kurina manto ja jaretete mwanki ja state launch kuina maruri ya maingi muno yaki ntiko myagitikia deputy president kuringana na opposition kana ntu baraba ku opposite thirikari ni ate kibati kwithira kikita kenda tumenya kana kenda Mumiru amenya kiri beneficial. Another point irawire kawire Meru people are not bothered. In fact the mashinani nko engage muno na anto bonde kinyoreta ikundine bia wa mama ukaiko bai kuria atiri buri kendige ka usunwete ukona they have that concern nonto ibakona gitike ikio na ibakwa already kithira ka obwa wita atia agochunwete so kuwa ute Meru people are not bothered. That's a fat lie. Kubuni urongo kabisa urongo bubwero Ameru iba kumenya gitiki actually it is about us na hivyo nto kuona cheupe tukiaria muntu ja CS Roko akethira very passionate on dividing kana splitting the mountain kwenda kupasua mulima ti kuanika to kwenda mulima jo pasuliwa muno ni out of frustration tukauria atire President Ruto gitike iki ari Mount Kenya Mount Kenya uto wita Mount Kenya riu no kiari rira kianenkerwe the former deputy president no arare moigo ke manager are monigiti na kireto uriku kireto akichokera ringi Mount Kenya weriku but now kiachoka rutererwa east kiriku ya Mount Kenya east kwa giana kathina kwa karaja ka Mount Kenya east
turi children of a lesser God kana kite kiu kitibati kwithira ki side iriku kikethira ikibui muno kiri Mount Kenya West lakini kiri East kitete atia kitibati kwithira kiri na icho frustrations ukona bamwe betu ukaigwa muthuro mwanga ukauga kithira ikirima kiu igite atia ike itanwe kankwira cheupe kuitani yes we need each other na itwithirite turi amwe for the longest kumarira mbua inya mbere ochiaro no twari amwe but kwithira turi amwe kura ikwithira turi amwe for convenience kwa karajaka kuri bo batwire otumira bangi na njirete wita atia itikubua no ntunke agurikana kuma kinya ndi mwana batwe tuturakwirwa bura muntu o west yakua automatically no bo muntu o east ya wita atia akua kinya decision political ikimekwa communities bangi batwire kuwa venye Mkikuyu anasema ndivyo automatically ndivyo Mmeru anafanya nini so na ito supported rutere rarungi faithfully for 40 years or thereabout tuba supported kabisa so any right thinking person ukithwani atiri now that gitiki kuya it is okay kuya Mount Kenya region but in the east ukaua automatically no ntu bana atu tutwire oba support ukaua nika baki reciprocate baka reciprocate o ba to support kwa tu ikote mtonge na ara wita atia akomereria gitikimbi gitiki mata akweta muntu ja waiguru na weta kinya mantu ja olkalao election inge ao irritete antu ndobo onde antu bakare akurison bamenya na ara olkalao barani antu barari na dynamics chiona mibango yo imantu yati kuringana na yetu na atu na Meru ketekera kia olkalao kwanza kiretete tofauti yenene muno ki discussion ira twithirite twiniona na gitikia deputy president baraba amerairie gitikia mata kuma west na ara bau bako weto ba waiguru wamba kuri atire cheupe muntu yes na kurwama na kumereria tikiumata batire ni ate kurare merwe kundeliver katika nini ka constituency aichiomia akareta kikiama kiambi ikia thirikari ukethira wina influence yenene ure ni ati urare mwe kureta no kauka nini etwona power wina mbi lakini mheshimiwa no kuona gitiki olkalao kirari na resources chiombe like thirikari yonde ne kinyite kuntukura na everyone so mantu jira jenderete kura it's only that wara wa antu olkalao ni antu maybe ntikumenya urambo bobeta but ni antu bari na msimamo juo gete okay na ni nyenda na remero no ke deliver pia professor no akombulemiro the same position no akombulemiro yo akironya na remero ko deliver because Mount Kenya vitally Mount Kenya eri so don't you think maybe kuna changes siombe takudre kitonyo kiri siasa ke manto politics nora anto kana resident kana anto bongo bakombilive dai nora bomba kudaba kinga kura kibugo cheupe iboya ketekera kia olkalao siasa iroronde chekarika ndagwa ringi atiri Mumiru abati kumenya barani antu baina mimbi bena frustrations chiono ntu ibako feel umwe wona ritirwe power zira ari achio that is Gachagua bakona ibako menwa ibako na siasa ira ikuringwa guntu kuriku kwou ira siasa ni anto na beliefs ichio na mebwithirie yo entheto na itebati ku affect any other region sawa kumbira ituonere thirikari yonthe no yes thirikari ni campaign ira kana anto ba wetanirwa thirikari ba campaign ira candidate wo but remember also opposition kinya boyuri nariko iboyuri nara all the business people ba Mount Kenya West bon the efforts chio chiaere consolidated chai kwareko no nto ibenda ko make a statement
ibenda ku make a statement that 2027 ivo kwakarwa bo baitete ariku batuka ulo atiri cheupe ibura kwira wa ndilinganithio ntu buna bura kwira wa tukaringanithia nguku na ng'ambe ifindi kaneri ara ng'ambe mwe kama wa ikafindi kijiji mzima no tikwa ng'ambe gitatia ikiringe chali na ni ifindite a whole village nguku kichiare nkale mwe berere kiangu nkaleu uteno tikwa kelele uyo yuri na runguro etanda na kari na ko everywhere sawa now mantu characha olkalao igetike mwe o opposition yetatia ya chinda ikyo ba ko celebrate mwankaru are urora chindere na arare Nyameru ageta wa first born yani menga itikueleweka na kwena by elections irakarikite around 9 na chionde ithirikari itete atia ejoketie so manto yo ya olkalao imanto yani yatibati gwethe ya hype to mo hype yo yatete atia kuwa professor na komblemo nonto bwa kutagitikira kankwira cheupe west by nanto bo by na governors bari kithirikari bena bau bangi bakomereria gitiki kia DP mata ibaerwe kanya by prove that ibakomba na ibaremerwe so professor omba komblemo ate na Mbere North gitiki wiki aere delivered with a lot of ease na itebinge Mount Kenya East itebinge na Nara Emurua itebichindi itebinge sana so cheupe mantu ya olkalao mbua no tojaurokie kidogo ya utuikira fatigue muno antu bakithungutha all over the place ku celebrate kantu kanini mbere mbure kiuria cheupe ngenda wa municipal manager ambo tai mantu wa municipal ankwenda ri menya antu baba thirikari bena thina imwe I think thina very common nondu watu tuthaiji nyamba election iro kiatumkora na municipal ena time akethera na time ni utwari jaja yes nondu zaro tukwenda no mwaka tutariria cionthe no time gititweterete kidogo watu tuthaiji by election iro by the way orokarau no twirire deputy president no rungameruka ikomba election hapa orokarau tutakutana na huyo mwanaume hapo ndio tutaweka heshima hapo ndio watu tuthaiji kwa namba election kwa hiyo watu tutumirie kwa namba election na hii namba election ne na kwa tora gwetere kutai china bwe Kenya na tukaendelea kwarire mantu yoro karau muntu boriso ni nyemwe eba thura yo na ndiro tukugobora ngoki na ugo karau mbie bite nyuka nyende mbie bite na fore ko ndoro karau Rift Valley ukauga oro karau eringa kura muntu ko muntu engi oro karau Rift Valley so mantu yoro kuona oro karau mojo kuona naja lakini reality batiko na office reality lakini tuteteo tu untu ntumba kuliso na ntu baba padirikali ntu kwa mbele ugono kwenda kwa trakiri mari na ukiuga mwana uwe nuno kwenda president on that tu inawe tena namba cheko gra presidency ntu ule okuwa kirema ga turuku CS constituency yone 54000 registered voters yes ugeta ruiru west ina 58000 registered voters na iwonti ko wondi mwe ruiru kana west kana Kiambu niyo nene kile constituency iwe wako wali ina hapa ita namba 732 I think topic hiyo utumwa vitana reality rabetete safari rabetete na iketu mkugatiri muntu manje una jange no to korona mukanya na ibange tendere ale wara karawe municipal manager na tuelele municipal haya ibwega sana na mwene okali manje municipal ka barabara katu ja koko kono raka thank you obatagere hata umetutetea ndikuja kwale ituko na kata chenje robo nene basi utotendera na ndio ugojokia kugura no rantona ukwenu maneta tukize tugicoka kiwa kuna mantu kwaririte ya thoko ya Gakoromone noro hirwe ngikwira itone rikurarinya na maandamano kwina thoko antu bara bakuthithiru bathamira genda thoko yende yumba kuthirwe kithithwa ende kulingana na abiashara bagakoromone batu kwitikaniria mantu jau ibakuwa thoko irare thithi tute antu aya yo kwithira kwina siwenje yo kwithira kwina
mbura na of course kumega korwo moni nyeka thite takayomba kuthithio na mweri jumwa kana erithira that means mbura ikabatiri mo kinya December na ikio gitumi bakure antu ara no ntuiba ku antu au ni orweruria na irarunde na siwenji na kila kitu so don't you think as a manager maybe what are you doing to make sure maybe antu bara batumba kuthira bakiona antu angia wikwa maybe kutera no ntu frankly speaking ima iro ithira rujuria ubwega rira kuraura na bagi otimo iro rara batumba kinya kwenda interview biao so what are you doing ibwega cheupe bwega politics so sweet yes yeah utenoga ukithikera siasa but it is good that is how we are growing our leaders ibano mongaba support kenda bomba gukuria ndiguru ndenda kuga allow me betekeria develop background ya towns kana urban areas in Kenya mbere ma recognize manto ja urban areas kuma market with the towns with the municipalities wanka city ne hankandi ni law by the constitution itself article 184 of the constitution of Kenya niyo yugete gukethera kwina national law igu establish towns market cities and mo town yu kuma map na gukurugwa ge county assembly ne kathithirwa ikaewa certificate ya kwithira i town